paatong gisaulog ang kapistahan ni San Bartolome, usa ka apostol sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Siya nag-ingon, no, naabay maayo nga gikan sa Nazaret. Usa may bote pasabot niya ng pangutana. Usa ba di ay ang iyang tan-aw sa mga taga Nazaret, mga badlongon, mga gahig o mga gahig mga kasing-kasing o mga pasaway. Ganun ba talaga ang marka, no, kaniadto sa mga taga Nazaret? Wala bagyod maayo nga tao gikan sa ilang lungsod. Kung pananglitan kita makadungog ni ining mga pulo nga pananglitan, naboy maayo nga gikan sa Cebu. Di ba? Ato mahuna-huna. Bakit? Usa ba tanaw niyang na taga Cebu mga badlongon, di ba? Magreakta ni ana. Pero usa ba debot ipasabot ni Nathanael sa iyang pangutana. No? Pero kung tanawon nato sa istorya na maayo man ang Nazaret. But these questions lead us to reflect more, no? To deepen our appreciations about the gospel and especially about the personality of our Lord Jesus Christ. And who is Jesus Christ for us? It is good, no, not only to preach the gospel, but to encounter the gospel by ourselves. And Nathanael, in his encounter with the Lord, sa iyang pagka-enkwentro sa Panginoon, nakita niya, no, nadungog niya personally kinsa di ay si Jesus. Dili lamang pinaagi sa mga giingon sa mga tao mahitungod kaniya, sama sa giingon ni Felipe, no? Na giingon ni Felipe, gikahibalang na namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon, no? Sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose. Naunsa. That's why in the mind of Nathanael, he want also to know, no, personally who is this man. That's why ang tubag lang ni Felipe sa iya, come and see. It's a beautiful invitation for us also. Do you want to know Christ? Come and see. Not only to hear the good stories about the Lord, but it is good also for us that we ourselves personally experience who is Christ. Kinsa si Kristo, kinsa di ay siya alang kanato. And this is like the revelation of Saint Peter, his proclamation, he is the Christ. He is the Messiah. He is the Son of God. And to declare these words, it requires an experience about Him, an experience about the Lord, an encounter about the Lord. Para kanato, alang kanato, kinsa di ay si Jesus. Kinsa siya sa atong kinabuhi. And for me, sa ako, no, ngano magsunod man ako sa Ginoo, ngano magsunod man ako kang Jesus, kinsa ba di ay siya sa akong personal nga kinabuhi. Igo na lang ba na makaingon kita na He is my Savior, He is my Redeemer? But He is more than that. He is more than a Savior. He is more than a Redeemer. He is our brother, He is our friend. No? Kung mailhan nato personally si Jesus, makaingon kita na kung kauban nato si Jesus, hayang tanan, we could feel that we are safe because Christ is with us. Wala dili kita maunsa, no? Ibig sabihin, walay mahitabo nato na
na dili maayo, no, kung ang Ginoo kanunay kauban nato. That's why it's so beautiful, it's a good news really to know Christ personally and to follow him and to aspire and strive to be with him always. At yun, this is also the invitation for us that we too have the desire to be with Christ. No? The invitation for us to come, to follow the Lord, and for us to experience His personal relationship with Him, that He is our Savior, that He is our Redeemer.